Još jedna sjednica koja traje 2 dana, koja nosi puno izazova. Ono što je ovdje evidentno da SNSD nastavlja sa svojom jednom rušilačkom politikom, vrlo destruktivnom po Banja Luci, nastavlja dalje da u namjeri da ponižava mene, ponižava instituciju gradonačelnika. Predložili su poslovnik za koji se znalo odmah da ga usvoje. Taj poslovnik predviđa da gradonačelnika gotovo nema u Skupštini grada, predviđa da jedan gradonačelnik vrijedi kao jedan odbornik, uz moje najveće poštovanje prema odborniku, ali 31 je odbornik, a 1 je gradonačelnik. Sve ono što su decenijama imali svi gradonačelnici, svoja prava, replike, diskusije, amandmane, prijedloge kroz 30, 40, 50 godina parlamentarnog života u Skupštini grada Banja Luke, od danas to više ne važi. Poslovnik je izmijenjen, pozicija gradonačelnika kao institucija obezvrijeđena, umanjena, svedena na minimum minimuma, i to je njihova satisfakcija i sa koje danas ove skupštinskog zasjedanja oni izlaze, vjerojatno radosni i srećni, jer su napravili još jednu pakost. Napravili su još jedno loše djelo i to njih čini srećnim. Politika SNSD u Banja Luci je destruktivna iz razloga što pored njihove namjere da poruše i opstruišu i zaustave gradnju centralnog spomen-obilježja, što nismo dozvolili, i mogu reći da znam sa svojom hrabrošću i iskrenom željom da to završimo. To je jedini razlog zašto smo ih zaustavili u svemu tome. Oni nasilje dalje pritiskuju nas da poruše i kružnu raskrsnicu kod ekvatora, inspekcija prosto vreba, dalje nas pritišće, sve nas, naše inženjere i gradsku upravu. Naravno, mi ćemo nastaviti taj projekat. Opet razlog je naša hrabrost da se tome suprotstavimo. Vidjeli se namjeru SNSD-a i skupštinske većine da ne podrži poslodavce iz Gajeve ulice. Ja sam radostan što su ovi ljudi došli, pokazali svoju hrabrost. 2 dana nisu bili na radnom mjestu kako bi dobili ono što zaslužuje. Ja čestitam ljudima iz Gajeve ulice, dijela jevrejskog, na izborenom pravu, a moram reći da ne osjećam nikakvu odgovornost, nego mogu osjećati ponos na svoj tim saradnika i sve odbornike, skupštinske manjine koji su bili od prvog trenutka da se preduzetnicima u Gajevoj ulici pomogne. Tako da danas je još jedna bitka koja je dobijena i mi ćemo i taj projekat pješačke zone u centru grada uspješno završiti. Ono što je bilo najvažnije, što isto na prvu nije naišlo na podršku skupštinske većine predvođene SNSD-om, uspjeli smo i tu da pokažemo snagu, a to je da po hitnom postupku, po hitnoj proceduri riješimo pitanje autoprevoza. Jedan težak i najteži spor, ne samo u mojoj političkoj karijeri. Vjerujem da i oni političari koji imaju 50-60 godina nisu imali takve sporove kao što je autoprevoz. Pozitivna je stvar što smo zadržali parking, kad kažem uslugu parkiranja, što građani mogu tamo da parkiraju i što smo uspjeli zadržati jedan dio prihoda. Naša borba oko autoprevoza i pitanja autoprevoza se nastavlja, ali možemo reći da prvi dio borbe i stanja možemo smatrati uspješnim, da smo zadržali ono maksimalno što se može zadržati. Evo, od važnih tačaka bih ovo izdvojio. Banja Luka je dobila svoju prvu, ne znam u koliko posljednjih godina i decenija, strategiju demografskog razvoja, koja je značajna, koja je kao takva prvi integralni dokument koji promoviše na hiljade politika koje smo mi već ne promovisali, nego implementirali. Od podrške đacima, podršku vrtićima, podršku porodiljama, podršku mladim bračnim parovima, podršku preduzetnicima, podršku privredi, sve što je Banja Luka definisala kroz besplatne mjere sa jedne strane, besplatne politike, a sa druge strane kod direktne subvencije i podršku na hiljade subjekata kojima pružamo podršku. Stoga, izazovna sjednica, možemo opet reći da smo radili mnogo toga dobrog za Banja Luku, izdržali smo mnogo pritisaka, opet smo napravili određene korake i pomake prema naprijed i to nas motiviše da nastavimo dalje. Ostaje žal za tim što SNSD nije razumio i skupštinska većina važnost izgradnje kolektora. Opet na prijedlog, ne da nisu htjeli da nešto pokušaju, nego o izgradnji kolektora nisu čak ni diskutovali. Smatrajući da izgradnja kolektora u Banja Luci nije tema o kojoj treba diskutovati na sjednici.
A zamislite tek od diskusije do gradnje koji je raspon. Od diskusije do gradnje. I to je njihova odluka. Ja opet pozivam odbornike da budu odgovorni. Pozivam ih da rade za Banja Luku. Kolektori su za Banja Luku i za našu rijeku Vrbas. Pozivam još jednom da vi kao mediji, kao javnost, u ime građana, a naravno ja ću to koristiti svoje pravo na svakoj sjednici i na javnom mjestu, da pitam te odbornike i predsjednika Skupštine i skupštinsku većinu, što to smeta u kolektorima? Znate, mi ulazimo u jedan paradoks da neki odbornici im se ne sviđa mjesto gdje će biti kolektor. To nije stvar da li vam se sviđa ili vam se ne sviđa, to je stvar projekta inženjera i projekta koji je jedini moguć na parcelama koji su gradske i na kojima treba to da se desi. Stoga, žao mi je što to ne prepoznaju kao važan projekat, a znamo koliko Banja Lučani to cijene. Mi ćemo naravno po našoj praksi već na narednoj sjednici da predložimo opet kolektore, a iskoristit ćemo svaki pritisak da ih dozovemo pameti i razumu da izgradnja kolektora je važno, životno pitanje. I današnji zaključak i moja poruka s ove sjednice, da odbornici, skupštinska većina i skupština grada mora da razlikuje temu političku, kao što je Poslovnik, i tu možemo da imamo različito mišljenje, i životne teme kao što su kolektori, i životne teme kao što su preduzetnici i poslodavci u Kajevoj ulici koji treba da dobiju podršku, i te životne teme ne smijemo miješati sa političkim razmimoilaženjem. To se dešava svakodnevno, to je bilo i ovog puta. Hvala. Gradonačelniče, evo pitanje, kasnije ste kako su nam novim poslovnikom uskraćena prava, a evo danas su taj isti poslovnik podržali vaši odbornici, to je SDP. Pa evo kako... Ko je podržao? Vaši odbornici. Svi ili neki dio, je li? Neko, pa većina. Radi se o pragmatičnim razlozima, da vam budem iskren. SNSD-ovih odbornika nema. Paradoksalno, ali morate biti spremni na tu vrstu neke političke egzibicije. Dakle, odbornici moji nikada ne bi stali u stavi prijedlog. On ima jednu dobru mjeru, koju smo mi bili prinuđeni da predložimo, mi smo je predložili. Zato što odbornici ne žele da rade, zamislite. I odbornici ne žele da dolaze na posao. A nemoguće je ovo podržati, ovo ne podržati. Ova odluka bi bila svakako usvojena sa nama i bez nas, ali nije bilo većine da to prođe. A naša namjera je bila, nažalost, što ja to moram reći, ali ovdje nikada nema 50% odbornika za rad. Pa je kvorum spušten na 1/3. Na 1/3. I da budem hirurški precizan, predsjednik je bio protiv toga. On je rekao, hoće da dolaze. Ali iz pragmatičnih razloga smo rekli, praksa pokazuje nešto drugo. S čim se na kraju predsjednik usaglasio riječima, da vidim šta se dešava. Na kraju, mi smo došli u situaciju da ljude morate tjerati da dolaze na posao. To nije ničiji od nas posao. Odbornici ne žele da dolaze na sjednicu, smatraju bezveznom i smatraju i nebitnom. I ovo je period koji će Banja Luka upamtiti, u kojem je skupština grada od strane odbornika najviše osramoćena i obezvrijeđena. Zato ovdje promijeni Poslovnik da 1/3 je dovoljna za rad, što je moralo uraditi Skupština Republike Srpske, jer poslanici hoće platu i odbornici neće da rade. I to je razlog zašto je jedan dio odbornika glasao, a drugi dio iz praktičnih razloga, jer je moralo čekati još 2-3 sata da neki dođu iz kafića i restorana i glasaju. Onda sam ja napravio tu vrstu kompromisa, da kažem u redu, ovo mora proći, ovo svakako će proći, da ne čekala 3 sata. Bukvalno sam rekao, dajem vama dozvolu, saglasnost, a odbornici koji mene podržavaju su me pitali za tu saglasnost. Nekad u životu morate biti pragmatik, čak i na vašu štetu. I zamislite, znači, bukvalno sam dao saglasnost jednom dijelu odbornika da podrže nešto što meni šteti. Iz 2 razloga. Prvo je zbog ove 1/3 da bi mogli da radimo, i drugi je razlog da ne čekamo po par sati. Na kraju će se on skupiti, samo smo izgubili par sati. Efekat je isti. I svejedno bi to bilo. Ali principijelno naši odbornici su protiv toga i nisu za to. I ne podržavaju to. Podržavaju da gradonačelnik ima autoritet. Tako da, kad izvjesno da će se nešto desiti, onda budete pragmatik i to. Što nismo dizali veliku halabuku oko ovo? Pa znamo da će se to desiti. Sila Boga nekad ne moli. U ovom slučaju sila Boga stvarno ne moli. I onda kažete u redu, vidite to da ide. I morate odrediti bitke koje se isplati boriti. Ja sam znao kao gradonačelnik da imamo snagu da danas se izborimo za radnike Gajeve ulice.
tu bitku sam se fokusirao, ona mi je bila važnija od mene, imao Poslovnika. I to prenesite, u pozitivnom smislu. To je za mene bio prioritet. Dakle, ti ljudi su važni, ponek mene oskrnave. Danas je bio autoprevoz važniji od Poslovnika. I procijenio sam racionalno da je moja snaga i gradske uprave i grada Banja Luka da izbori se za Gajevu ulicu i za autoprevoz. I žrtvovali smo bitku za Poslovnik. Rekli smo, nešto vi morate da izgubite, da biste nešto drugo dobili. I birate što vam je važnije. Vjerujte, oprostite, znači, ne može to narod ni da razumije koje je ovo psihofizičko duhovno iscrpljivanje. Ovo do te mjere vas iscrpi da je teško se Bogu izmoliti za mir u sebi. Mi radimo ovo profesionalno, ja sam gradonačelnik, ali vi mediji mogu misliti kako vama. Apsolutno bez reda. Niti znate kad ćemo dati izjavu, niti znate od pauze od minuta će biti pauza od 5 sati. Ovo je najveća anarhija u rukovodstvu i u skupštinskoj većini, evo za ove 3 godine koliko sam gradonačelnik, ali za 10 godina koliko sam nekog učestvovao u parlamentarnom životu Republike Srpske kao odbornik, kao narodni poslanik danas i kao gradonačelnik. Čak i meni koji mogu se nečim pohvaliti, optimizmom koji imam u sebi i ogromnom voljom, prosto data mi je, čak kao neki dar od Boga i nikad ne klonim duhom. Čak ovakve stvari me tjeraju da nekad i klonim. Kažem, Bože, dokle to ide? Znate šta vas to tjera? Zato što vidite da shvatate ovo lično, ja shvatam na najozbiljniji mogući način, nema za mene ozbiljnijeg posla od mog grada, iskušnjeg grada, to shvatam na taj način. A onda vidite druge ljude koji se svemu tom smiju i podsmijavaju, gdje im je Vijena i kafić i neki drugi veći prioritet od skušnjeg grada, gdje im je pauza u kojoj izađu, nikad se ne vrate, 10 puta važno. Kako je narod tako nekog izabrao? To je meni nevjerovatno, ali to već prolazi dugo godina. Ja bih volio da ta praksa se zaustavi. To nije u mojim rukama. Vi biste mogli pitati mene da li su ljudi u mom kabinetu rade. Mogli biste me pitati da li su moji saradnici na poslu. Mogli ste pitati da li je sve u redu oko kabineta i gradske uprave. To jeste. Ali ovaj dio posla ja ne uređujem. Čak ja se moram prikloniti pravilama koji su drugi uspostavili, kao i u ovom Poslovniku. Ja sam siguran da je mučno i predsjednik u Skupštini. Ja mogu reći da je krivo rukovodstvo. Rukovodstvo Skupštine je nejako zbog bezobrazluka skupštinske većine, koju čine i ovi i oni. Pa čak moram ići do te mjere biti iskrena, dajte mi to pravo. Da je sama skupštinska većina najviše SNSD-om, najnekorektnija prema rukovodstvu Skupštine, koji na kraju zbog odnosa ne može svoj na svog udarati, ali to vidite iz priložena. Pa najmanje procenati odbornika SNSD-a. Treba da dođe 11, njih bude 2-3. Danas demos, moram reći, od 2 bila su 2. PDP od 5 bili su 5. A SNSD od 11 bila 2. I eto vidite gdje imate najveće probleme. Tako da ovdje imate jedan politički paradoks da dio SNSD-a urušava dio SNSD-a i obezvređuje čovjeka kome su dali povjerenje. Čak mogu nekad reći, vidim i napore predsjednika, čak je bio juče i radikalan. Nema vas, ja neću raditi. Možemo reći da je jedan hrabar stav, ali nam to ne donosi rezultate. Moraju se odbornici uzbiljiti. Moraju ljudi. Jer ako smo mi slika i prilika, a jesmo slika i prilika jer nas ljudi gledaju javno, ako vi obezvređujete, znam se sad, na primjer, dođu ljudi i djeca iz osnovne škole u ovu ustanovu, koji nas gledaju na ekranima, sve ove odbornike, i ako se ti odbornici ophode prema ovoj instituciji, onda narod usvaja ta pravila. Onda svi ovo počinju shvatati kao neozbiljno. Neko će meni spočitavati, da vam kažem, što narod ovdje dolazi. Ja vam moram reći istinu, i to mi možete vjerojatno ne vjerati. Ljudi Gajeve ulice su sami došli. Udruženje 4+ su sami došli. I to poslije neka praksa
Upravo zbog neefikasnosti parlamenta. Od 7 ujutru, evo, 20 do 5, posao završeno, treba biti juče. Ono što ja mogu iskoristiti, bit ću podrška svakom svrsishodnom rješenju da ti ljudi dođu. Podržat ću prijedlog za kazne za nedolazak na sjednicu. Prijedlog za smanjenje plata. A prisjeti se da je moja reakcija na to bila da 2 mjeseca ukočim isplatu plata odbornicima i rukovodstvu Skupštine zato što sjednica nema. Ali onda opet dođe onaj zakonski i morate, jer ipak zakon je zakon. Nemamo zakonsku mogućnost da ih kaznimo. Ni disciplinsko, ni bilo šta. Treba i o tom razmišljati. Uradio bi sve što je do mene i podržat ću svaki prijedlog da se ljudi disciplinuje. Ali je paradoks za ljude tjerate da rade svoj posao. Kao što, to bi bilo jednako za mene, kao da bih ja ovdje čekao vas satima da uzmete izjavu što je vaš posao.